ljubav prema nauci se javila još u detinjstvu, kada sam često sa roditeljima odlazila u šetnje prirodom i kao farmaceuti umeli su da mi objasne koja biljka je, kako se koja zove, da li ima neka lekovita svojstva, da li je otrovna, šta se može da se radi sa njom i to je mene jako zanimalo. I dan danas isto kada idemo u te šetnje ih često pitam da li znate kako se zove ova biljka, zašto ona može da se koristi. I to je bio taj neki moj prvi kontakt sa biologijom. Dalje sam kroz osnovnu školu na časovima biologije nastavila da se još dublje zanimam za biologiju i najviše mi se dopalo u 7. razredu kada smo obrađivali ljudsko telo, to gradivo mi se nekako najviše svidelo. U početku, naravno, biologija mi je bilo nešto što je primarno bilo moje interesovanje i samim tim sam krenula i da se takmičim iz biologije, ali takođe sam se zanimala i za srpski jezik. Volela sam da pišem sastave, neke kratke priče, to mi je išlo od ruke i takođe sam se takmičila iz gramatike u 5. i 6. razredu. U osnovnoj školi sam u 5., 6. i 7. razredu učestvovala na takmičenju iz biologije i u 5. razredu sam na opštinskom takmičenju osvojila 1. mesto, a na gradskom 2. Zatim u 6. sam na gradskom osvojila 2. mesto, odnosno na opštinskom 2., a na gradskom 1. mesto. I u 7. razredu na opštinskom takmičenju sam osvojila 3. mesto i plasirala sam se na republičko takmičenje. I to je meni lično bio jedan od mojih najvećih uspeha do tada jer sam osvojila 91 bod na testu, ali to nije bila nikakva nagrada jer se bodovni sistem promenio među vremenu, pa su samo prve 3 po klasifikaciji bila 1., 2. i 3. mesto. Inače bi to bila prva nagrada. Nakon završene osnovne škole upisujem 5. Beogradsku gimnaziju, smer za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju. I kako bih upisala to odeljenje, morala sam prvo da dodatno uz malu maturu položim i test ili iz biologije ili iz hemije. Mogla sam da biram. Ja sam izabrala da radim samo test iz biologije. Inače, većina dece je birala da radi oba, pa se računao test na kojem su imali više poena. I zatim su se ti poeni sabirali sa poenima sa male mature i uspela sam da odnosno da upišem odeljenje. Naše odeljenje čini svega 20 učenika, odnosno sada u 3. godini će nas biti 17, ali nam taj mali broj uvek ide u korist jer nastavnici jednostavno stignu bolje da nam se posvete i temeljnije jer nas je manje. I ono što je takođe karakteristično za naše odeljenje jeste da smo svi u nekoj meri opredeljeni, odnosno orijentisani ka biologiji i ka hemiji, što nas sve zajedno podstiče i motiviše jednostavno da nastavimo da se još dublje interesujemo za neki aspekt ove dve nauke. Biološko-hemijsko odeljenje je koncipirano kao prirodno-matematički smer gimnazije, sem što imamo više časova biologije i hemije na uštrb nekih drugih društvenih nauka. Na primjer, uopšte nemamo drugi strani jezik i, na primjer, istorija i geografija su nam, fond časova je smanjen u odnosu na druga prirodna odeljenja. I takođe ono što jeste takođe karakteristično jeste da se naše profesorke, profesorka biologije Marija Davić i profesorka hemije Janica Salom, trude da se dogovaraju sa biološkim i hemijskim fakultetom, da nam što češće organizuju neke radionice ili predavanja na kojima mi možemo još više da se posvetimo nauci i zainteresujemo za nešto novo. U srednjoj školi u 2. godini gimnazije sam na republičkom takmičenju iz biologije osvojila 1. mesto sa osvojenih 100 bodova na testu. Biologija je od samog početka bila neka moja strast, nešto što me zanima, nešto što volim. I kad sam došla ovde u 5. gimnaziju na ovaj smer, to me je samo još više podstaklo da nastavim da se bavim biologijom, jako sam uživala na časovima i htela sam da nastavim da se takmičim, da se oprobam i u tome. Republičko takmičenje je održano u Novom Sadu
i sve 4 godine gimnazije su bile smeštene u posebnu zgradu. Konkretno, naša druga godina je bila smeštena na katedru za fiziku i unutra su postojale 2 sale, 2 amfiteatra. Većina učenika je smeštena u taj jedan veći amfiteatar i ostatak u taj manji. I moram da priznam kao učesnik na mnogim takmičenjima do sada da mi je ovo takmičenje republičko u Novom Sadu bilo jedno od najorganizovanijih takmičenja na kojima sam prisustvovala. Zaista nas nisu uopšte ometali tokom testa. Imali smo tačno određenih sat vremena koji su potpuno ispoštovani. Ono što je bilo malo nezgodno za pripremanje ovog takmičenja jeste to da se takmičenje iz biologije pauziralo zbog toga što se u međuvremenu čitava knjiga i za osnovnu i za srednju školu reformisala i onda nisam mogla više da se oslanjam toliko na testove sa prethodnih takmičenja, kao što sam, na primjer, u osnovnoj školi, već sam se više fokusirala na informacije iz knjige. Sumirala sam lekcije sve redom, crtala sam dijagrame i postavljala sam sebi, nakon svake lekcije sam pisala pitanja koje bih postavila sebi kako bih se lakše proverila. Ono što je meni dodatno pomoglo jeste ta komunikacija sa drugim osobama iz mog odeljenja, sa mojim prijateljima koju sam imala, koji su se također spremali za takmičenje. Zajedno smo učili ponekada, kada neko bolje shvati neki koncept, onda smo jedni drugim objašnjavali, preslišavali se. I također profesorka biologije je organizovala časove pripreme na kojima smo sa njom rešavali neke nedoumice, pričali o onome što nam nije bilo jasno i također smo zajedno prelazili po neki test sa prethodnih godina. I ono što je meni lično, čini mi se, dosta pomoglo jeste sva ta takmičenja na kojima sam učestvovala prethodno u osnovnoj školi su stvorila nekako dobru bazu, pa mi onda usvajanje svih tih novih informacija bilo nekako lakše i sistematičnije. Republičko takmičenje za drugi razred podrazumeva biljke i životinje i gljive uglavnom. Znači, to je drugo polugodište, a u prvom polugodištu to nije bilo na republičkom toliko tih zadataka kao što je bilo, na primjer, na gradskom. Prvo polugodište se fokusira na genetici i na zadacima iz genetike i evolucije. Takmičenje me je naučilo da jednostavno, ako postoji neki cilj i ako se mi dovoljno pripremimo za to, ako imamo taj nivo ambicije i navike koje možemo da pratimo kako bismo postigli sve to, zaista možemo da ostvarimo naše ciljeve. Prvi put sam otišla u Petnicu prošlog leta i tada sam bila na polaznik na seminaru biologije. To je bio moj prvi zimski seminar. I tu sam se upoznala sa različitim disciplinama u okviru biologije. Učili smo da razlikujemo laboratorijski rad od terenskog rada i također smo bili na različitim predavanjima o nekim temama u nauci koje do sada nikada ranije nisam čula. To je mene jako zainteresovalo i zato sam odlučila da nastavim sa Petnicom. I samo na biologiji sam do sada učestvovala, to je moj matični seminar i trenutno sam u procesu realizacije mog prvog petničkog projekta uticaj butirata na ekspresiju TFF3 gena. Moj rad se bazira na tome da testiramo kako butirat utiče na ćelijsku liniju debelog crijeva. Butirat je inače suobutanske kiseline koju stvaraju bakterije u našem debelom crijevu, odnosno bakterije koje su deo našeg mikrobioma, tako što metabolišu vlakna koja nisu stvarena. I butirat pokazalo se da ima pozitivan efekat na kvalitet mikrobioma, a samim tim, znači, kvalitet našeg mikrobioma je povezan sa različitim bolestima kao što je sindrom iritabilnog kolona, ulcerozni kolitis i čak i rezistencija na insulin koja dalje utiče na nastanak dijabetesa tipa 2.
Petnica nas od samog početka priprema za taj trenutak kada ćemo sami realizovati svoj projekat, pa tako od same ideje za projekat do prikupljanja informacija, izrade i dalje predstavljanja tog projekta na naučnoj konferenciji. I zaista jeste u početku teško prvo pronaći samu temu koja nas zanima. Mora biti nešto što je jedinstveno, a što je opet moguće da se uradi u laboratorijskim uslovima sa kojim Petnica raspolaže. I za početak sam morala da pročitam mnogo naučnih radova. Ta ideja za butirat je samo, nije bila primarna. Prva ideja je bila da proveravam kako, odnosno da vidim uticaj zdravlja jednostavno našeg gastrointestinalnog trakta koja ima povezano sa insulinskom rezistencijom i sa dijabetesom i tako sam na kraju došla do nečega što je izvodljivo jednostavno u Petnici. Petnica je karakteristična po tome što osim tog teorijskog dela koji se potencira u školi, postoji i taj praktični deo gde mi možemo da naučimo kako da, na primjer što se tiče biologije, kako da radimo u laboratoriji, kako da se snalazimo u laminaru sa pipetama i to je ono što je meni vrlo zanimljivo. A još uz to postoje i dodatna predavanja koje su zaista nešto što nikada ne možete da čujete u školi, nešto u rangu visoke nauke. Sviram klavir. Završila sam osnovnu muzičku školu Kosta Manojlović i svojevremeno sam se i takmičila. U 4. i 5. razredu osnovne muzičke škole sam osvojila 3. nagradu na takmičenju, ali nakon završene osnovne muzičke škole nisam upisala srednju jer jednostavno imala sam neke druge prioritete u tom trenutku što se tiče škole, što se tiče takmičenja iz biologije koji su mi u tom trenutku bili primarni u odnosu na muziku, ali je muzika svakako ostala moj hobi i rado nakon nekog težeg vremenskog perioda učenja ili čega god, volim da sednem i jednostavno uplovim u taj svijet muzike, izgubim se iz realnosti na par minuta i dopunim se nekako pozitivnom energijom. Ja sam iskreno htjela prvo da sviram violinu. Nekako mi se činilo elegantno, a klavir mi je delovao malo onako glomazno. Ali ne sjećam se zašto, samo sam ipak krenula na klavir i zaista mi je drago što jesam jer violina je nešto što stvarno zahteva dosta rada i vežbe i klavir ne toliko i onda i dan danas mogu da ga u slobodno vrijeme sviram, to mi je drago. Postoje kompozicije koje i dalje volim da vežbam iz nota, nekada se za to opredelim, ali to je uglavnom neka malo modernija muzika, nije klasična. I često isto samo pronalazim neke akorde i načine na koje mogu da sviram neke pop pesme ili nešto drugo. A što se tiče klasične muzike, definitivno je Chopin moj fan. Volim da slušam klasičnu muziku, pogotovo dok vežbam matematiku. To me nekako daje mi tu neku koncentraciju i pomaže mi da se opustim kada je to neophodno. Volim da crtam i slikam. Bavim se različitim medijumima, od akrilnih boja, vodenih, preko ulja na platnu, grafitne olovke. Oduvek sam bila kreativno dete i crtanje mi je išlo od ruke i onda sam nastavila time da se bavim u slobodno vrijeme. Također, u slobodno vrijeme volim i da čitam. Najčešće sada čitam modernu literaturu, a ponekada i fantastiku, fantaziju i klasike nekada također. Dalji planovi, planiram da se opet prijavim na takmičenje iz biologije i da potrudit ću se da još jednom pokušam da steknem isto ovakav uspeh.
Takođe, ono na što bih želela ove godine da se fokusiram u ovoj akademskoj sferi jeste učenje novog stranog jezika. Trenutno govorim engleski jezik, tečno pored srpskog, a voljela bih da naučim ili italijanski ili španski. Italijanski je nešto što sam već godinama pokušavala sama da naučim, pa znam pomalo. Mislim da je taj prvi korak ka spoznaju onoga što nas zaista zanima i što zaista budi neku strast i neku želju u nama je jako bitan i krucijalan za naše dalje stvaranje i rad. Jer kada pronađemo ono što nas zaista zanima, onda možemo tome da se posvetimo, da radimo ka tom cilju i to neće biti potrošeno vreme, sigurna sam.